UCM की हानि की प्रेसिडेंट ओइरंबा कैसामथोंग केंद्र द BJP की मेरेप ओइखिबा मदि BJP मणिपुर की स्पोक पर्सन जॉनसन एलांगबम मसी BJP की रिजाइन तौरे हैना मासाना लौथोखरे एलांगबम जॉनसन BJP की तोलखिबगी वरोल पाउलिनलाल हाउकिब BJP की प्राइमरी मेंबरशिप की तांथोखरब मियोयमनी मसी फावबा मीडिया दा हाइदोकप यारोय सेंटन यादी हैबा पार्टी अमनी लीडर मतिक चादबदगी प्रजा इहौ हौरकपनी इहौ हौरकलगा अमुक कायदौबगी साउबीरिबनो मणिपुरदगी तोखाई तारनी हैबे MLA मयाम अमा लैरब फावबदा वा अमता हाइबा ngamjataba पार्टी ने बवफम यौन फोंदोखी Chief Minister Yumnam Khemsan West Bengal da paisingkhre West Bengal government ki wasak lawbura saru yagadori hairi panmaya badi handak ta pangthokiba West Bengal ki assembly election da BJP in absolute majority fangduna sauna mai pakraba matung hayeng asi makhoi ki government ama thamnabagi damak wasak lawbot nomini hairi tendakpa report amana Korean state Myanmar ki manung sanwada Saliba Thasi ki manung da miyoy ama sirga miyoy ani man aso open nang ki hairi hairiba si landmine pokhara ki thoktok ta thokyum hairi hairiba report KNHRG ki report ama ki matung ina IDP sei kuntra ga manga surba miyoy si April tha ki manung da improvised mine pokhara ko digi laikhidaban hairi marak thana maruiba paw moina Susampur district ki Zobeng digi Myanmar based of militant KNA-B Burma की कैदरमा पिस्तौल गलोइनना फगत पंगम लेहरी एडिटोरियल वयल कति की एडिटोरियल थमजरी असीब हक्संग अमसुम पॉलिटिकल डिमांड जौ कांगबुसु असीब हक्संग दा पॉलिटिक्स तवनिंगी सेयसे की फेब्रुआरी कुनगा मथोय हरियाणा की गुरुग्राम द लेबा प्राइवेट हॉस्पिटल अमदा BJP की MLA बुंगजागिन बल्ते लैखिद्रे मा कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुनगो हुमदुगी मे अहुमदा थोकिबा कांगलुक की इरांग अदुगी विक्टिम अमनी मे मरी द इम्फाल की नगा मपाल थोकिबा मोफ अमदा मियोय खरना फुबदगी साथी न सोखी अदुगा मा की PSO अदुना सिखी खुदक्ता माकपु रिम्स त पुकतुना लेकनखी नमित अदुमक्तदा मणिपुर लैंगाना एयर एम्बुलेंस अमा थुना लांगदुना दिल्ली द लेबा ख्वाइदगी फबा प्राइवेट हॉस्पिटल अमदा लयेंगनबा पुखी माकी हक्सांग सोइनाइजरबसु मणिपुर काइहनबा पामदबा पुना अखोइ नुक्सी चानना लेमिनगदबने हाइबा थामोइगे बुवाफम अदु हॉस्पिटल अदुदगी नाबा फदुना थोलकप नुमित अदुदा फोंदोकपगी वीडियो फुटेज सोशल मीडिया दा वायरल ओरखी माकी वाफम अदुना कोकीजौगी कांगबुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौरिबा डिमांड अदुगा साथीना खेनबा वाफम ओरखी तुंगदा खुद चंगलदुना महाकसु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड अदु कनागुंबा खरगी प्रेशर दगी नमदुना हेलखी नाबा फरदुना माकसु चांपुर लैबा मयुमदा थोरखी था खरगी तुंगदा माक यामना कननरखी मदुना मरम ओरगा मेडिकल इमरजेंसी ओरकपदगी माकी हक्सांग अदु सुसामपुरगी एम्बुलेंस न पुरलगा इम्फाल एयरपोर्ट योरखी अमसु मफम अदुदगी एयर एम्बुलेंस ता अमुक हापलगा दिल्ली ताना लयेंगना पुखी माना बीर केंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैदिंगै मिनिस्टर युमनाम खेमसान लाक्तुन उनखी अमसुम पुंगनिंग तवतखी माकी अनाबदुन मरम ओरगा फेब्रुआरी कुनगा मथुइद लैखिद्रे माक लैखिदबगी पाउ ताराबा तुंगदा चीफ मिनिस्टर मसामक दिल्ली दे सतुना अरोइबो ओइना असिबक सांग अदुदा इकाय खुमना बोतखी MLA अमा ओइना लैखिदबगी नुमित खरनिसु स्टेट की थाकता अवाबा फुंदुखी माक लैखिदरबा तुंगदा MLA सिगी मसानुपाना मेमोरेंडम अमखक लैंगाक पिरखी मेमोरेंडम अदुदा कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुनगो हुमदोगी मे मरीदा MLA सिबु तमथिना फुबदा सेनबसिंग करी मरमगी हौजु फावबा फाद्रिबनो हाइबो वहंग यावरखी मसिगी सुमथकता असिबक सांग अदु मथौ मंगम पांगथोकपगी महुता चुचामपुर मेडिकल कॉलेज की मोकता थमनखी हक्सांग अदु मोकता लेरकपा था अनि मपुंग फरखी मतम सांगना वाफम अमता फोंदोरखिद्रबा मतुंगदा जौमी कोऑर्डिनेशन कमिटी न फोंदोरपा वाफम अमखक न्यू दिल्ली दा फोंगबा हिंदू पॉक्सीदा रिपोर्ट तौरखी रिपोर्ट अदुदा वाफम अमखक डिमांड ओइना पुखलखी वाफम अहुम अदुदी एडमिनिस्ट्रेशन खुदोंग चानबगी तमक डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नौना याथोकपगी गेजेट नोटिफिकेशन थबक तो ओंथोकपा कुमजा इंग्लिसिंग अनिका तारागा तिरेता खुयेक पिनखिबा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमसुम MLA असिबु इंग्लिसिंग अनिका कुनगो होमदगी मे मरीदा तमथिना फुबदा सेनबसिंग करिगी फाद्रिबनो हाबिसनि हारिबा डिमांड अहुम असि पीद्रगदी सयोल अमगी मनुंगदा जौमी फुरुकी लुसिंगबसिंगना लैखिद्रबा MLA की थवाई याउद्रबा हक्सांग अदु आइजोल फावबा पुरगा एरोप्लेन दा अमु हाबलगा दिल्ली दा लैबा BJP की हेडक्वार्टर दा ममांगना थमलगा
protest tawgani haina phongdorakhi Zomi coordinating committee na taliba demand si MLA si asibhaksang mantiknaraga politics demand tawgani habi MLA amagi asibhaksang do hogju phau bhaibadi tha anirom mokta thamba haibisi MLA ama oibigi ikai khumnabdu manghalle haina logye masigumba phibam masi lenga kisu aran bale aduga Zomi coordinating committee gi su aran bale haksang adude ekhoina sabsan ikai khumnaba utkhrabanina lairon adum sankibi yarabani lairon sankraba matungda makhoi gi demand adu mathanta mangkhre haina lawbi yabanati Manipur se democracy satpa leba amagi manungda leba state amani miyam gi wakat ta dabi yaroi aduga haujuk phawba haksang poloidana thambada Manipur lengana karimata tawdabas noaita phawi Zomi kangbuna pamlibasi anobu district ama siamani haibadi Chusampur amasum Ferzol haina leidiba district ani asidagi Zomi singna khundaba subdivision ahum lakthoklaga lamka haina maming thonduna anobu district ama siamani masimak leikidraba bungjagin balte gi demand oirami Zomi haiba furup asi apik apik kangluk khara punsilaga siamani masida paite jau simse baifai na singba yauri makhoi gi masagi sakta matam supada kuki singdagi ngakthokna bagi damakta tokhaiba district ama siamo haibisi maruoiba demand hori masima kumja english ngani ga taraga tret ki me tarada Manipur lenga ka Joint Action Committee Against Anti-Tribal Bill Chusampur ga khuyek pinakiba Memorandum of Understanding adu yauri madugi demand adumangni handakta amuk asibak sang mantik naraga BJP ki office thamjingani herakli bisi matang asi panjani bo waphamdi Zomi singna taliba demand asi ayabana kari karino yadabana karino haiba mek sengna ba amasangi matam gi yana ba MOU khuyek pinaraga thabak to onthok pangamdaba kaya aduna Manipur bu maithak thamlaga ngawi angamba adukhak hayu aduga thabak to onthu mara asida kangbu amana MLA amagi thawa yaudurba haksang khulai one sisinaraga protest tawgani haibisi tabad nongaite haijaningi terrorist ki thawongni enbiren Kamjong district ki manung sana lairiba Soro Namli amadi Wangli de satharakiba tamthibu attack adu border wangmadi ki satharakiba terrorist ki attack ni haina hanigi CM nongthoma birena phongdukri social media ra thagalak pokorol amadi ki CM birena Kamjong ki attack adu ki matang na pen ba phongtukla dunaki status da lairiba yellow missing mapalam di ki satharakpa terrorist ki attack ki saitheng sound phangli asiguma border wangmadi ki satharakliba terrorist ki akiba phanglaba thong singasi border area da section senadriba makai adumak makhatana thokigeni loinana state asida tangdu laitaba purak pakhak ngamloi border area sing state amadi central forcing matik sana thamduna ngak salan yamnamak tangai fadi matam aduda state asiki miyoisna tangdu laitana leiba ngambaga loinana ngak sen basungamgani lamdam asida leiminari bi yellow furup sing su amat oina punsin bigi matam oiri aikoi gi yellow mi lam identity ngak pangamna ba amadi tungi mirol sing yaifana bigi dama aikoi masel punsin si mapanagi sa tharakliba terrorist ki thawong asi aikhoina kaidonung yaba ngamloi henasu hanigi CM nongthoma biren social media ku thangda pen ba phungdorakhibani